Waringabana wa Meru Kireito Murungina ugite kile muchimanio iroyedite kiresa gana yuna rais Ruto na tungeria ba Meru rais nedritene ne akirutana area gutigira wakipa kilomita 40 mo barabara ya mo moibo kudide ka kenda kudiria mutitikano yongari mukarigite ojo wano kunkurukina ugite njira yande keni kende kesiolo kedire kibuda kwaringe na kiwango kireke kwendeka yenda kombithia ginyago kinyithia miratho kumwanya na kinya kudiria wakibo nyumba ya njuri nchekere dirite yaka wakakaita mwanike twandeto Boniface Mongera na utwambiria chio Toko mwethira Kireito Murungi urano mwathi okirira kire kanjonjori ncheke akonjerite shati ngogi ciawe ofisini ya Nairobi na tomuria kando na nteto cia MTF amongo ataniro ethira kwina gintu kingi kana ethira kwina maendeleo ya kimaendeleo akoroba njori ncheke muno abisho bakuma kontemero barombera rais Ruto kiume kithiru na tucokeria twirojo embo indo ni orogire kire weru TV utuku na jaro ari yari ya manuntu MTF yari ilwe nao buga akoroba njuri ni bari na memorandum ira bana kere munene na munene na yukirie na wa kuthoma na joka nge kidogo uga mantu yandikio akarithia niye twatura utata muno thirikari rengi nontu wa Mau Road nontu barabara chonde cia Mau chagitwe wagiku nandi barabara ya twae turi Amiru na Amiru town ndio carriage kuma Gikumene mwanka Nara Polytechnic Toro na ne ikiri budget ine na nya contractor na thuri ende barabara yu ya kerungami kwa akorwa njuri ni boririe munene ari dora barabara yumba gwitana mbere nteto karia bwakaunti Meru ningethirwe kiarirwa akoroba njuri ncheke muno Bishop Kadumba batongeretwe into mathio barombera rais Ruto ethirwe shugulikira na bachoka bamuririkania ati kwa ina ngwataniro kwa ina agreement katikati ka Meru na military na Ministry of Lands ekiuga ekangiri 17 ile la kwena na 78 battalion now military thimiri munda yoe na ntu batigania na bange bembe kwatuka military ne thamiri eu ne munda jonge katikati ka Meru na Isiuru kore ndo wita mwanka na lembe egombe nikenda wethero bari mbafa kana security zone katikati ka Meru na Isiuru kenda ng'ombe ciwa Meru itumba gwita Isiuru kana ciwa Isiuru itiretwa Meru na kamera chuma kutiga kuma bo Isiuru cia wa Meru na igwetikiritwe military kathama kwa akuri bora ya president atonyere nikenda mubango yuyu ario yumba gwita na mbere na military ithama gutiga kugia na nditikano katika kamilitari na ntubatigania na yembe au na nonto na kuatere gweketha kathirikari ndure gavana Kireito Murungi yatigire konera kaunti Meru ya kuthithia nteto cia utari kuma kirongiro KWS hinde kuma ruka nteto cia kwamire nteto ingi yaririro nene karo ja babataro kirais Ruto ikwariritu gwatuika igitaretu undi gavana ikwariritu gwatuika KWS bagite ekangirie mwe cia National Park ya Meru ichokerwe Meru nikenda ule Masai bakaga ikoronji ora bagita tent camp kinya Meru bakage nao nikenda atariwo makongereka Meru na Meru afaindika ntu wa park yu na title ero eu Meru ichokeretwe kayungirie mwe kwa akorwa njuri ni boriyo munene onwa kadivia nonto এই project imwe ira restored irete itomba gwitambere mwaka muthiru kirima mbroja ithikirite korone bine bya njori Rutero Anchero akoroba njori bamwikire thumbi Kireito Murungi kwa mwathi okirira ngogire thirito akibaitira waringanira neria baitira ligavana kaunti Meru ja kwangerekana kwa mbere wa Kagaro ya njori ncheke Rutero Anchero njori ncheke Cultural Center ira ka Wanchero katikati yakagwa ni thirikari county
na National Museum of Kenya na nuje ni akimwankalinto kou akuru wanjuri ni boririe punene na munene tekeria au nyombe tigere etaki auga igakwa abamwira wewe ngwa encheru yaba mudhalime na rugule nyombeu na ugakeja kwa nkona iwe yari yintu kemwe kiranjuri achivire ntukweu Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingine kinene kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera.